Hello friends, welcome back to Family Angel official YouTube channel. Tia barosh tayo ngilaya tray lakta laki jongi kam ki jongi ban menta bakade kasing sandi kade kasing yangi bangin shong jatai tinta kadaw ngalamin na layang manik kay shakaway na kipa kabadan ha sor guati. Kaba kerteng kasralan jeli kanan pang. Ti mentang lapoy ha kani ka parking area kaba pila man yui kadan sausan mala ni nakalyang kamon kejonga. Tia ngayat ru nakani kamin entrance menta bangan rung syapo ngadap shimru ikitikan ti pila ban yui yang lalu. Bat ngan yat ya kisau dong sakun jong ane kapak. Hakani kapak dan ru shipun kibrio ki kena ki samla kumjuk kirang ba ki baju semat dan yat morning walk lani evening walk. Yakum kita kejai brio ki bayai morning walk lani evening walk. Kani ka management kam jushim by tiket yaki. Tang kitu ki bawan petkai lani ki basuan yat kai. Dia kidon kam bansiu ka bay tiket lani ka bayrung. Dan ruki kena ki bajuan praktis syat hang ni. Nak sayang. Kita Dia parlong mentang lak poi ha kani ke exit point. Kani kejuk kalinti ke bangawan rong mena mana kani kejuk hi kalinti ngali pai no sha layang. Mentang an penkut no ya kani ke video. Dia parlong ke beli shibun ma pilap pet ya kani ke video ke jonga. Insai kenduk yang pat ha kan next video. Bye bye.